alohantsika jiaby iady amin'ny kolikoly. Misy fahavalo mitadandriboka ny ty firenena izay mandady moragna andalambe sy agnaty bureau jusqu'à agnatsena ary hita fa tegna fa nazovagna eto Madagasikara tsy hino zegny fa mikasiky ny kolikoly no tiako ambara. Fahavalo mahery vaika magnabotsy tanindrazagna andao atsika jiaby zay ara-iady fazavariagna mitazagna satria niady amin'ny kolikoly dia tsy vitan'olo araiky fa zavelanjaka zegny fa ny firenentsika taraiky. Ava izy ty dia tegna maro ny raha tsapa efa vitsy ny olo mandeha mahitsy fa ny kolikoly no nazo lapa ary zegny dia miseho amin'ny andriny maro tegna fanetry be ny firenena zegny tsara fantaro. Sehatra maro no sehoany eto amintsika la raha mafana mivadika ho mangatsiaka ny raha mangatsiaka mivadika ho mafana mitandray maro ny mpagnano azy tsy afatamagna mamadiky ny diso lasaka raha marigny ka manjaka ny gaboraraka ny firenena tsy mety tafarigny tsy misy ny fivoaragna mijotso mirefarefa mivarigna ankady tegna ratsy zegny alohantsika jiaby andeha hiady. Ny tegna matetiky sangana zegny agnaty bureau maro samihafa taraiky tsy manambola fa ny managna ihany no tafa tsy maintsy mandeha ntolotra kely ny rakarikaregna aveo vita samy magnamarigny zegny ny olo jiaby zay fa nahita. Misy ihany ndraiky koa ny somara fafa keliny zegny ny olo client mihitsy koa ny somara fafa toetsaigny mampirisiky ny piasan'ny bureau hagnano kolikoly sy sifany vola be na dia somary maholiholy. Hita ihany koa zegny amin'ny fidiragna fifananagna ompiasa tsy afaka ny tsy manambola fa ny managna ihany no lasa efa matahotra andeha bureau feky ny olo tsisy naparata satria raha zegny afaka raha natokagna ho an'ireo pata. Ny kolikoly dia fandika-andalagna tanteraka ambaraho an'olo jiaby hatramin'ny zaza voteraka tegna mavoasazy ary mampigadra antognony maro antragno mezigny zay tsy magnara-dalagna mazava ho azy fa tsy maintsy fezigny. Ny kolikoly dia tegna mampigadra tsisy sangisangy tsy agnavagna olo zegny na lalàna ny magnangy na ampiasa-panjakagna na olo tsotra na mpitandro filaminagna tandrema ny kolikoly na dia mahafazany tihinagna. Ny fiadivagna aminazy tsy mila basy na sabona famaky fa saia manotra ny tsirarina ary mila mahasaky ny toetsaintsika mihitsy no mila mboarigny tsara mba isiany raha madio sy milamigna ary mangarahara. Fa dio fa mambanitra firenena ny kolikoly ataova tsy anjery zegny karantagna an-tsekoly mamotika tanindrazagna mampanjaka ny tsirarina ny fiarahamonigny ratsy ny kolikoly tegna mampimonimoninigny. Ny biankoa dia tegna miady amin'ny kolikoly antsika tsara mba isiany rariny sy ny hitsy eto Madagasikara ary ny firenentsika ty mba tsy ho lasa hideky mba hivoatraka raha firenena hafa androso sy hiteky. Fa raha tianao Madagasikara tsy ho lasa andavaka alohantsika jiaby samby tondram-bavaka ny olo jiaby samby iova toetsaigny tsy ho resiny devoly mba hagnaran-dalagna aby fa tsy hagnano kolikoly. Fa raha misy trangan-dravitra miendry kolikoly tsy mazava ny bureau-ny biankoa dia fa misy eto amintsika sambava magnatogna aho amin'ny tantara zay raha mampalahelo fa ny momba anao dia ho tazomigny tsy ambaratelo na ino satria misy anao na fonctionnaire na mpamboly aza digna fa mampigadra ny kolikoly. Misaotra tompoko. Hoy izy Oabe Jean Est.